Hawar karbi jutang asong pen pinik hawar karbi risunim corong aja ingdeng kora sirkeba farman pini tirika mamai kang nipon. Dena rong ayeti inut akulat ahempu kanai pol pen bimol terang atum angbong long le alam ki keklan. Kardom pini LK News lang mga tan banjin nili theng tam tok bi non bir tang tan pen arjupon ikta. Lason si pini hawar khat karbi jutang asong pen patir pi ponsi hawar karbi risunim corong aja ingdeng kora sirkeba farman hawar khat sang dimili kesias asa hemalong pini tirika mamai kang nipon. Lapen matching pon pe atang song alung jolung ponsi matching pon lo. Bangso mai long match pempu pon ai rohim terang lapen dun mai pu meran no pia tumai in pensi match pempu pon lo. Lapen central committee novel terang tene bangso mai long tong dun. Lapen hawar khat BDC chairman bilison ing kami la bangso mai long tong dun. Bangso tiriki amai kang ni pon along bang poro isi sosial molok tum ceto dun CRDP dun. Lapen bangso amai along kaceparai pon mate pening katalon pon jia cataya dim abangke hawar khat sang timili patu akla malong si pathik pon lo. Lapen pening ing deng kor serke pa farman hawar kar biri sunim sorong aje abangke kecing si kacepate pon jia abangke kecu kejun si cepate pon po. Lapen bangso kecu kejun along kar bia hanathang bensi kecu asai stame deng pon po. Lapen kecu kejun along hawar khat kar bijutang asong pen patir pi pon lage dispel ke rimpon pelo posi neng jepon bangso kecu kejun along mate corana boha along abangke lo langpong bensi pening abangke patik pon lo kuta ni than pon. Lapen mai ke pa jura hot kesias long lip kesias achithi pading nang mapu nang sarlang pensi mai repon chek lo hawar khat pen long mamon rong par camera person te song teron news report lo ti news kar biang long terang tuman pen kecu kejun in bangke itu ke karbi ke jutang teng besi kecu kejun to pon mo ke itu bangke plastik culture bangke so karbil sorong aje hawar so tengok bangke itu bangke plastik culture bangke itu bangke pon pelo itu bangke jodeng fans kami lusi sipon po lapen ke jun fans kami langpong si sipon po lapen ke kejojonan kami kimum kalandang kiu son po kijopen lapen ke itu bangke lamang so kejojon long bangke musulang kami use lo itu bangke arsun hansu ketok langsung besi kecoba jempol po lapen ke pining labang so inkorase ket tabiso inso ngaje awat pemat awat arman misalnya bacon ponipan di labang so kecingsi saya bang komai mende iditi komai long pining aning kan labang so bacon ponipan budget mate gini nabang ke itangka nak sulit hira oh nak hira sulit home pasti pono bapak yang labang so teng bensi teng pono besi awan kahar awan itu karbi jutang cinghon tando kawe porting gir lamet po lamet lamcong ketek katuman pastame labang so ko rasa telang deng awan kahar awan karbi sorong aji misal na baca penipan tando westum sampai nang cerah kutu tun po pensi ning kilo lapan galang teman itu ben cenili lo lapan ke labang so lamet oh jutang paman awan kahar paman iklan ke damdang bangku bangki jangan abang tua abang pis susam akan sambil itu malah bangso orang keman bit orang keman denglong masuk beli itu ke kapon padoji apa yang lo teman kartu pon sampai pada ponji apa nasi lalu itu sambil di tempat bidi sore kado beberapa nang pidun pu apa yang ceram mustur pu pensi ning kilo apa yang orang teman ceram mustur di nasi cumi anak farman sih kalau nisi farman nama kau pakai nasi farman sini tempat si ponipo mau iwang dia poho jong si kau pen nanti sorkar penyong si tabang sukutan awal tuar nangit hodu mandi jongpan ya tuar nangit hodu nanti SOP yang kimi paglang konjuk konten itu mesti ani papat pun pasti sih kalau kau panggil sih dan arong aheti along penan aningkan pen iu makulat kang nipon along le ahempu binong ke klang tua joini lamki ke klang
non malom forline atawar pia krong kaslam pon bom hodong mukak pen parokwa dak section 2 mate 3 survey padopon bom mahud den arong IT along penang ananikan pen kulas kacubitu na bangpu kanai pola bangke chu kedan tang 87 anikan malom si sum terang te arong asar keti diuri terang along le along si kulat kang puamen pen lapang solong le ke do pangcheng pon iglo lapen penang ananikan ke lapuson si kulat chong pu pon si duik bom lo kami non na bangke forline atawar pia krong nang kelia hot bangke Jasmet section 2 highway 3 survey padopon bom mahot ke kanai pola bang phua bang ke alang ke do bom along le hempu binong lo apenon final survey report ka salam pon ahot ke nemen si dowek nangjia thema ko ana nikana frang prinsi abang solong le ke keti diuri terang along si chonam don wek lapen arona teng pulote kanai pol si hempu binong lo pura kadoka we ed lusa along le eksonia pata si paklang don iglo apen kania pol ateng pulote alang lisi ahok pet along le hempu iglo lapen forline atawar pia krong atangka abang ke kanai pol si long pon weg nangji pusi along office ko humri pon pado sitami labang solong le hempu binong abang ke sum terang arong asor keti deuri terang amen si do pon iglo la sitami chukedam tangan ningkan pho aprang keti deuri terang abang arong jawai ing juya joini Kutara supo bimol terang apan si lapang solong le amen binong mate yadi patalong ke bimol terang amen si ARO office koloni pen record sami padoi pon lo pinya berta lasi kang tonilo do metak mi korang tu